kugezaho amakuru agiye atandukanye kuno munsi tukaba turi buze guca mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, dore ko bikomeje kugenda biba ibintu bitari byiza ku baturage batuye iki gihugu. Duze no kunyarukira ku magambo yaba yaje gutangazwa na Minisitiri w'Ubwongereza, dore ko twavuga ko ari amagambo meza yaje gutangaza ubwo ari hano mu ruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru ya Hot News uko dushyizeho inkuru bijye bikorohera kukugeraho. Mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo twavuga ko umutekano w'abaturage waho waba ukomeje kugenda uba mubi cyane, dore ko umunsi ku munsi abaturage b'abasivile bagenda bicwa hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bishwe n'imitwe yitwaje intwaro. Ibi bije nyuma rero y'igitero umutwe witwaje intwaro waje gutera hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ukaza guhitana abaturage b'abasivile hano muri iki gihugu. Uyu na wundi ni inyeshyamba z'umutwe w'iterabwoba wa EDF ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, zagabye ibitero mu mujyi wa Nguru muri groupement ya Bukenye muri teritwari ya Rubero, bica abasivile banabasahurira amaduka. Twavuga ko uyu mutwe waba ukomeje kugenda ukora ibikorwa by'intambara cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, dore ko twanabibutse ko uyobora uyu mutwe yaje gushyirirwaho amafaranga ku muntu wazatanga amakuru yaho ahererewe. Uyu mugabo ni mu gihe uyu ubayobora yaje gushyirirwaho amafaranga agera muri miliyoni 5. Ibi bikorwa rero byo kwica abasivili ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru, aho izi nyeshyamba zitwaje imihoro n'imbunda ziraye mu baturage zica abagera ku 10, abandi bakaba baraburiwe irengero. Amakuru avuga ko izo nyeshyamba zaje ziturutse mu gace ka Murimande zinyuze mu duce twa Museya na Kivanyonge. Abaturage batabaje inzego z'umutekano babura ubatabara. Nyuma yo kwica abo basivile, inyeshyamba za EDF zasubiye inzira zaturutse ntawe zishisha, kuko ingabo zabaga muri utwo duce zajyanywe n'imirwano ya M23 ihanganyemo na leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Sosiyete sivile ya Rubero ivuga ko batewe agahinda no kuba abaturage batabaza ariko bakabura kirengera, bakagera aho bamburwa ubuzima n'imitungo yabo. Yagize iti "Ikibabaje, gutabaza kwacu ntacyo kwagezeho. Turasaba ko leta iduha abasirikare bo kurinda abaturage." Mu byumweru bitageze kuri 2 muri Beni na Rubeno, abantu barenga 100 bishwe n'inyeshyamba za EDF zifite inkomoko muri Uganda. Twavuga ko izi nyeshyamba zaba zikomeje kugenda zikora ibikorwa bitari byiza hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Twabibutse ko mu gihe ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo zo zaba zihugiye mu kuba zarwana n'umutwe wa M23 uharanira kwishyira kwizana hano muri iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, izi nyeshyamba za EDF nazo zaba ziri guprofita mwuko kuba busy zikagenda zikora
ibikorwa twavuga ko bitari byiza aho zigenda zica abasivile, dore ko twavuga ko abantu benshi bagenda banazigarukaho bavuga ko izi nyeshyamba ibyo zaba ziri gukora nta hantu byaba bihuriye, kuko zitakabaye ziriho zigenda zica abaturage barengana. Ni mu gihe aba basivile nta kintu baba baziho muri ibi by'intambara uyu mutwe uba ugenda ubashoramo. Twavuga ko ibi bije rero nyuma y'aho uyu mutwe waje kugenda wamaganirwa kure, dore ko haba ari na Amerika yagiye ishyiriraho amafaranga menshi cyane ku muntu wazatanga amakuru ku muntu uyobora uyu mutwe wa EDF, akaba uwo nta wundi ni umuvugizi wayo, akaba yarashyiriweho amafaranga agera muri miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wazabasha gutanga amakuru. Mu yandi makuru rero agezweho hano hirya no hino, dore ko hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Ruhango hari kuvugwa umuturage waje gutabwa muri yombi nyuma yo kuza gutema umwana we mu mutwe n'ikiganza. Uwo mugabo akaba yaje gutema umwana we bapfuye amafaranga y'ihene, ariko ni mu gihe uyu mugabo ntago yashakaga gutema umwana we, ahubwo akaba yashakaga gutema nyina w'uyu mwana ari we mugore w'uyu mugabo. Nta yindi ntandaro yateye ibi byose, dore ko uyu mugabo yaje kugurisha ihene mu minsi yashize n'umugore we, ngaza gufata amafaranga yose ayajyana arayanywera arayamara. Mu ntonganya rero ariho haturutse ibi byose. Uyu mugore ngo yaje kubaza umugabo wiwe amafaranga ahantu yaba yayashyize, uyu mugabo atangira gutongana, niko kuza gufata ngo umupanga ngo amuteme, mu gihe umugore yazaga kuba wo ari guhunga. Uyu mupanga yaje gushiduka wafashe uyu mwana we w'imyaka 14 wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Twabutsa ko iyi hene yatumye ibi byose biba atari n'iy'uyu mugabo, dore ko yari y'uyu mwana waje gutemwa ukuboko mu kiganza no gutemwa mu mutwe. Twavuga ko ari inkuru itari nziza itanashimishije cyane, dore ko abantu benshi bagiye banenga uyu mugabo, dore ko atari n'ubwa mbere yaba ngo ahohoteye uyu mugore, dore ko yigize no kumuhohotera akaza guhita atoroka. Uyu mugabo rero waje gukora ibi ngibi akaba ari ubungubu mu maboko y'ubugenzacyaha RIB, aho uyu mugabo yaba agiye gukorerwa dosiye agashyikirizwa